Ryan Borch, wieħed mid-diretturi tal-Awtorità tal-Integrità fl-Isport, spiċċa ħareġ bil-lif. Dan wara li dan l-istazzjon żvela recordings li ġew illikjat ililna mill-Labour stess fejn hu kritika blaħrax lill-Ministru Clifton Grima. Jiena ħanajlek dajk jekk mhux qed tinduna li għandu problemi madwaru, bir-rispett kollu ta' mhux postu ta'. Illum qed nirraġuna hekk. Għax ifhimni, jekk inti fl-edukazzjoni fil-Ministeru m'għandekx wieħed gradwat fis-segretarjat wieħed ta' it's a recipe for disaster, nofs nis ma taspassibhomx lem. Xemma tmurna qed nara rassib xi nies, ara qoddhom, ara kemm xulxin ruħ hemmhekk. Ejja, għandek ġibu f'staf l-qasa fikteb. Miskin raġel sew ta' mhux għandek mhux raġel sew. Ma Clifton ma rridx nies kwalifikati, nies li jgħidu l-iva kollox. Ryan Borch li għamel żmien iservi bħala Chief of Staff mal-istess Ministru kien sostna li jekk Clifton Grima ma jafx li għandu problemi kbar fil-Ministeru mela allura u mhux denju għal kariga li jinsab fiha. Filwaqt li żvela kif iċ-Chief of Staff preżenti tal-Ministru Grima Joe fil-letti lanqas biss jaf jikteb. Issa jidher li dan il-lik li żvela Net News ħoloq inkwit kbir f'din l-awtorità kif is-sit The Shift News kixef kif iċ-Chairman tal-AIMS Antonio Mizzi talab li Ryan Borch biex iwarrab temporanjament sakemm din il-kontroversja tintesa'. Min-naħa tiegħu Ryan Borch filwaqt li kkonferma li jinsab fuq il-lif insista li juħa dawn il-jiem b'mod volontarju u mhux minħabba pressjoni. Barra minn hekk Borch li għadu konsillier tal-Labour qal li l-persuna li żvelat dawn ir-recordings kisret il-liġi u għalhekk se jkun qed jieħu passi legali kontrija. Dan fil-waqt li baqa' jinsisti li ma jikxifx ma' min kien qiegħed jitkellem. Il-kunsilliera laburista fil-lokalità ta' Sliema qal li din it-telefonata saret sentejn ilu u stqal li qatt ma mmaġna li din il-persuna kienet se tikxef din it-telefonata u tuża din il-konversazzjoni kontrih.